Sinoć je održan UFC 254, a glavna borba večeri je bio meč koji se iščekivao dugo vremena. Borba Justina Gaethjea sa Khabibom Nurmagomedovim za ujedinjenje pojasa. Meč je završio pobjedom Khabiba sa submissionom u drugoj rundi. Nakon meča Khabib je dao jako emotivan intervju u kojem se oprostio od MMA-a i završio karijeru. Ovom pobjedom Khabib je potvrdio da je broj 1 pound for pound borac na svijetu. On je planirao da odradi još jedan meč i da se penzioniše sa skorom 30-0, ali zbog smrti njegovog oca Khabib je odlučio da njegova karijera ne može da se nastavi bez njega. Uz intervju nakon meča Khabib je zaplakao i svima se zahvalio na svemu. Nakon meča Dana White je izjavio: "Zaista mislim da će ostati u penziji. Svi smo imali sreće što smo ga vidjeli večeras poslije svega što je prošao. Čuo sam i da je bio u bolnici prije 3 nedelje jer je polomio stopalo. Dakle, imao je 2 polomljena prsta na stopalu i polomljenu kost stopala, nikome to nije rekao. On je jedan od najžilavijih bića na planeti i svjetski pound for pound broj 1. Ozbiljan sam, on je jedan od ljudi za koje može da se kaže da su najveći svih vremena. Moram da kažem da mi je mirisalo na iznenađenje poslije mjerenja i suočavanja. Justin je djelovao fantastično, ali u ringu nije ličio na sebe, teško je disao. Što se tiče Khabiba, ako želi da se vrati, vratit će se, ako ne želi, neće. Neka se malo emocionalno popravi."